Kwa ina technological challenges nyingi muno makeria moria kuri tha ici. You see there's a time the government was on a very huge campaign yet the analog to digital migration. Some years back. Yes. Wasiri Matiang. Yes. Minister of Communication. Yes. And ICT. Yes. And I remember very well His Excellency President Mwai Kibaki then akihigura the digital video broadcasting terrestrial KBC. Yes. Tony ho digital yakiatia. Okay. But it was a struggle. Do thiko isi andu monaga TV or just buy a TV. Simple aerial. Plug and play. Then boom. The free to air TV channels. Yes. Tenderly. Ona kutekati ado ige nige makura TV it was a hell of an effort. Ego kinyate no mo kuona UK. Nemo gyagoria TV wana tausi. Yes. Yo jamaa kama nemo gyagoria TV footprint ya sigino hanyu erege kaimana mumionagira gwa tata guo wirugonge wa mugunda hanyu. No, that was a catastrophe. Catastrophe of proportions. Though ecokaniriria akeima. Yes. Akagura TV. Kuigua verdict no ria mutara mwero augi atiriri. Nyamweyo ithe wa Nyambura haha ndire kindu irika atia. Ha ndire kindu iri oya. Iyo ri. Cioyagira kuma muconjoria wakwa wa Ndaguri. Haha nyu hekiriko muno. Na hekiriko sigiro itikinyaga ha. Itikinyaga. Ona radio ni uyu wega uiguagira kiugo. No, you felt bad. Horrible. You see, yenye come fix it. Ni wakire TV. Mwina battery yanyu. Yes. Na solar. Mwakinyita no it's a clan affair. Ona misirie murigiziria babaguo munini na mukururi. Othe ni mokata ni mwatwikania ke. Ni mwatwikania weru. Uthari ni woneka. Mwagia TV. Ni ahingurwo TV. Mukaba mukarutira munya ma white moha TV. Ma ciana itanukaga. Mwatanuka ta bigi. Nyuothe mumeikairie hau yoho. Yes. Kabe kairirwo hau. Ndirakwira ona gwakio tu yabe was entertainment enough. Mwonaga here comes the world. No muthikirie CEO ona ithana mukoro murio sawa. Yes. Why ukari erio. You see erio na ciana ciatiganite. Weki erio kiho kiu na kio getiagura oni andu ona. Kereko. Na getiaguragirwo ngireti woro. Kiaguragirwo TV we iria ciare muko ikuhindi yo. The big erio yari njari na muno wamionaga institution ini. Yari nene. It was the VHF erio. Iyo yakoragwo ma institutions. Yes. Na kwa andu aria mameini ona ni athanagirira njira erio ya TV wakinya haria he erio ri ukigame mwena uriku wo motho. Yes. Uguthie nginya hau roria iyo it was a landmark. Itwa no wakoraga location ngima ri. Yes. No anga andu eri mamiri andu aya na niona ga kuma kuraihu muno because it had to be hoisted very high. Iyo ndi abataga iguru. Yes. Na andu aria riu no non progressive ri mau iyo ni akwitanira ke kwemekora. You see riu no andu aria mabondete kugura area yo ri. Yes. Thwabela tiando meagagia kwa compound ti kundu kuingirira from any corner. No, they do not have a porous border and fences. Kodo geumie na mugunda. Hapana. You have to come like other people. You have to come through the gate. Yes. Na gweka yapa. Yes. Na area yo ri ndekira wo muhwa kana what do you call the bamboos ko kore rogoro kwa murangi. Ti murangi. Ile yaguragirwo muferethi wa shuma muraihu pio iko hone hagona tuburu iko huo kambatio gathecerario haria shumu neini ni athakaragira muno nyumba ina shumu ni arugamaga na shumu ni. Yes.
wakigwa nao nyumba ina shumune Yes. no nyumba ya mtu anajina huo ikaruga na chumni ikathie just above the chimney no wakora ko gutire fluctuation ya signal ni kuri aya ngere twagura twa local assembly Tawada cithia murangine na tondu nyumba yanyu ndekire chumni ri mugatamba nayo muvariti iguru mugetha mbica yes iyo wira wa kumekira wakoragwo itura igima your entire place tondu hena andu eri thiini eri nja no ria wi iguru yes the technician yes wi iguru uragia ati ni oya thokia nako tacoka na ruguru coka na kuuma ni ate mbica ni ara mbica no mwambo ndiri no it was Kabasam okero oha yatua kwa kaigwa ni arekia mirorie kwa kaema Kadu mera marorie ne mu muhanga waharuka wa kinyathi mukaigwa ukona mothiu mandu maraiha coka iguru aria ndiracoka watira mukenjira hau ithe mutiauga hau andu hau na hena ruhuho hena ruhuho na nginya hena magi wacoka uregio kiru riu wambatari nuona haria ugwikite ria mbere piu mikundikire hau no rumie piu ndiagwe kaundu kau no mukarokagire for an entire week itari yatheria mbica yes Aikaro mukona aya yose muthongu aya we roria le muru ewe ko le muru ni na konyene joy ndio gatohoka you don't even know where the muru would be roria Nairobi utie mundu tamenya na is south ni moro tanga roria Nairobi kai na kwendo na marira andu na maerio mau tondu wacokia uka erio ingi ati ekira o thitima-ini no that was a scam mega scam scandal tiria kiro thitima-ini kairwo thitima-ini Yes. kairwo iguru wa TV useless gadget iyo arenjirwo ya nainta na gaseti right that was a scam yako yandikitwo hau ceceni ciothe KBC CNN KTN hiyo ilikuwa scam wakagaro kama okero takarorio kau kamenya kane ga scam ri makirehe ngiriu ya hana karutara ka nyama yo hagona kinyore yari na ndara ne atuikaga is a bit strong yes what you can ne UHF the VHF the UHF yes ultra high frequency iyo nao ni abata rugongo wa rugongo ri ni waora awi handu iguru okora nyumba cio tairacinwo nyama mambari wika igo karorete o ona maeste tigo kwa sima na ku ni twale tuinge muno na kau ni gatwikire reprieve ni gatheririe mbica we kau ni gatheragia mbica at least kanina mucere no na ko gatiari maica aca yes aca woka gatindikirwo ni riri he kinyoni gieto cucu wa njoka gatindikirwo ni kiu kwisa maneno yes kitu ina haragana maigua wakorego etio so it had some aluminium parts kenyukaga yes kahuruka kau kenyuka is a new one
Na nä gwakärä ä yo nä yarä ona tå beca we Yes. nä kwarä a cheaper one Yes. yarä na gathani Eh, gathani ka aluminium horrible. nä yo ndä arä goro Diarĩ goro, it was locally available. Ici ingĩ wona andũ menacio matatũ-inĩ makiuma Nairobi. No kau ga gathani rĩ. Na mũno gekĩrwo mĩkawa wa mburoti. no kau nako gatiarä maisha Scam! na kau nako nä gagå tå ragia nja å regeragia na gå twist må rangi å må thä gakanyita rå cio gagate Akana gathiana rũhuho. Of course, ningĩ na rũgongo ona tũkiuma rũgongo gũtiakinyĩte andũ magĩte nyamũ cietagwo rĩu the dish. Yes. rå gongo Ũcio na dish ya mbere andũ mamĩonagĩra Thĩka maumĩte rũgongo. Yes. Dish. Nĩ marona Nati Geo Wild. icio waciona mabengi-inĩ Ona ndigwĩciria footprint nĩ yakinyĩte ya coverage ya cable satellite TV. Bathia wa films especially kwa mũteti wĩ gatũ nĩ wakora dish ĩyo. Yes. rå gongo rwa gwitå kwa JJ Kamotho nä kwarä Yeah. the only one Now that you hear, the only one you hear me. You hear me now. kå u no kuo kwarä dish Ya DSTV. Yes. Tini marona mũbira makona kwa nyamũ. TV on demand. Rũreta mohoro, you watch what you what do you want rũgongo horo ũcio rĩ. Nĩ kwenda cia mbere ciarĩ cia blue. Yes. The blue ones yandĩkĩtwo wega mũno. Ũthiĩ ũrĩa mũrangi thuraku nĩ ũgũthiĩ ora mũria kwambatanga mũbariti. ĩno yagwa magwa merĩ gathira tondũ ndĩ yahurutagwo ndĩ rũhuho korwo ndĩkuohetwo wega na kwĩ andũ mambatia rĩu kau gakara ĩrĩ makambatia nĩ macokaga makambatia waya cia erio ya redio makanyitithia makanyitithia hau getha nyite kameme. Oh, you have struggled. We are from the struggle. Literally. Ĩtha ikũmi na 41